Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Sembut Menteri Rangba Kejela uba senyau balang dhar, hagju kapor, uba pet yang ketenat kampun roisor, haringkat Menteri ketenat tourism ke Sorkar Jila uba polindo, hagasan tarik nailar arja arpusan kila sam de kejingira Pisa, keba shipho hajar tingka marway shekinong de Madan, kibala kongu uban kendria na kendailan, shapaking lot muda. Hagani kejing sam Pisa la penong shwa ya kejingalang kebala penong ha kendailan, nagaliang ke Sorkar kala penpau bukani kelong kejing job lang ya baro, namar baka kwa ban penkala ya kesor, badru ban penbet penbiang ya kinong ya kejat kumalong pat kiwe kisor hagari. Uba pol ula ongru baka Sorkar omtang baka ay tang kijaka syong, hendai ke penbiang lut buat kijaka let syabar, badru ka ay bat ke Pisa jingerap, bad klem le shiliang ne Lehbeiñ yenuru. Hag bede bat kibom pat yo ya ke Pisa, hag ni kesngi, nagaliang ke Shillong Municipal Board, kan selalu miki account number jong ki Nongshong di Madan, bat hadian arsngi kin sapha ya ke Pisa, syakitiki account number, ki bompat yo. Botlang kurba, botlang kharuti, pansifol berbalian, dari Susmi. Defender nombri lari dana karpuli Genda Meriswe Serdi Nombri Saral Natasyang I see Masongi belong kiba Donbok but Don Hene but Sam Chapni Yaganada relocation allowance yani da som yarap Pisa tadi kecil kerja no lebih na di road surok pedek surok syaka venting zone obat rumai kami ha budak parking lot dalam ke sini keba dan sak mau nama lo tadi ke sini keba di ya cekmat hakane kecil temu kecengi keba ya ron la khamskan ban pedlong ya besar kecengi ya state capital jongi kebalong pedestrian friendly lani kebabit pabian nak benda kinamyan kejap yang di Weipat Isor agani dari India bat Shabaru kiba la job agani na thong bat pendulur ya di Jakasol aku cukup pun nasional dan kabar itu jemput yang ini pa identiyat
surok kejongi kini nak benda baru kiba bendon kami ki lakalong kinongnya kali lakalong kinongnya kejat buat benda ki hokus ya kiba dalam pembian dan legal vetting zone dapat mai. Nah semua ini dibantu kemau yang dia lagi bah kahok jomlu kamdei ban khatir ya kahok ke jom kibai kam kahok ke jonga bah dikawai bah yerwa ya jam barok shibir kamdei ban khatir ya kahok jom ngarjan jonga unjuk tiasop nak kata kadau kadai belong mutually inclusive the right ke jongi but the privilege ke jongi kamdei ban khati the right but the privilege jongi weipa di nasong ilang badon bok ba hari ke sokar ba di bun ki meeting ba layo Nongshong ba disebut menteri ramba kadi tang maka ke initiative apa dari India kaba tan bagi ai yang kita Shym betau di stalls akan di vending zone dari ni ai lu buat allowance ni ai lu kebalai tu CEO Ngim ladapan sedang lu yang jintrai dan pada hatsan di ini ki washrooms iban pendan kam dabaro ki balai bawan hari katan di Ngim Shym la Lehbeiñ Ïano buat ingin nak kata babaro punya tray rekan ban deal ya kanam khamsador kanam kurom jong kani ke nomba kesor Shillong ke nomba Manadu Kapur jong ke undivided Assam kan ba kani ke nong kring ya kinong lek nangwan kring ya ki crash nong buat khamdam kaban pernah ya ki pedestrians baginya klem ke jingking jingsme yo ingat kuba tang hap shen apa yang ke jing pasang berdiri lukit ladang buat ke accident ru ke byway di long kumi ila shitong la mesau di nanungkan shikun aka kene kamdei ka program dan pada ke jingkran di Nongshong iwan hangi dakakam pat kata kolong bangin ai ya ki ki allowance syabaro ki beneficiary dekanehi ngai kan benti kena bahkan dan ke buffer kan dan ke jingkersan nanda jupi apuan sedang nanda haka site ke batmai bahkan seluruh ya ki patba jom ke jelakat ki bawan ban ki bat chani ba idon ini vendors bat ke jaka di babiang bah ba punya lek durung yabi bat dei ban rung nabi tangat pekai henrai klo aru ikla jompi ban pendut ban ai ban kai ban hit ban pet na kini inong dia tang de kini tin deshbun de barok bidan rengkat deshbun bat ai ke state ke jongi kan nang tensan ham sedrong sakana bat kuburong deshbun. We have relocated the hawkers by providing them right space. My colleague, member secretary, company committee Basan, and my colleague Sulai, and all the state vendors who were with me from the time of survey till the relocation. The issues will be there, small issues will be there. Those issues will be solved with a different forum and different stages. I welcome my respected hawkers today for your cooperation, for your assistance to making this program very successful one. Thank you. Kami nokpa di samlang samang jongi, hijau kode kinong di Madan. Klaim beti kini program kamlong ke bajau, ngai publik kerpang ipi baro. Ladu nagasni di sedang minyak kini survey, pela menti kau bisa kejonga. Accordingly kat kongkurkong kat kongkurkahan rei. Mata kasi bangapan pau di song sarong di song menkum orban di sarjong pi sibentala nilap nono nilap dari ketinggian joplang barohi. Ini program telah dari kumbung yang di location aduang sisong po imlak banai sibon dari
kum kadak jong kejikimen, kum kadak jong kejinjok, kum kadak jong jisung pialan, yang berujungi isyakat balak amau nak sarkar kejongi. Ngai kublai lo akin gisni por bla dan hoi don katu bani kajing big kajing put dah por binai kriya Andre habakut kalong ba sukses. Namar baro hi ngaju don di bawang yang office ma balai di be yang di berujungi ong de bingi be. We are trying to put them in the right place and the right locations. Teng nasauran. Teng nasauran mga ayat sa niya por bla dek. Nasauran kumunong ilang joping ang ibidi hasurok pusong hasurok pitiya hasurok iba hasurok. Nga ang no ni kung kinong ilang ni hable ay nagtatagi kong di jongi. Hawag nimla man ay kung bagi expect ano itong impulsang manraan sa kambiang in your officially winning zone kumang. Nga niya to yabi ni tiyo wala det na sausan si pinito galok jonga. Kata iyo bakti yang ni tangkal boda bon makara sini. Akhirnya tu yang ngaru. Ni peniba ki blujung ni kita banlong ki badat tu dia yang disini banwan. Hawai kelak berketak sipor. Kelak berketak sipor. Kumulong pang kapor ang lai kesor jadi kapang ni yang dia yo syak blok syak kabat. Kejing ko adi dia kata. Tunggu sarka. Sekawai orang sudah kot meeting hari tiaw beladet mereka besar jangan upet ha. Kajaka tu ni wedding so kadeban khoi kadeban plia kadeban beng bomba mundi kadeban beng kalai. Sibiru na de kini program minle lang setengah berminisal sepe. Kanu ke problem please free to come to me. To Paul, to my officer. We will try to help you at the maximum possibility kat kebila. Ngakem tiru koro ye katukan ni kijongi kibrilupat don lang keju kuro bandai. Ngawer lang, yawan lang nak kata kejing pa. Maka kejing sarong de kejung ngah kejopi. Dawan kinang wan kamtam na ba kinang kakotak kasor silong don show. Mana sarong? We are feeling proud all of us. And it's our collectively responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city. Ngaju ang man ka mga keren man ki program. Kasor silong Ngim ban Shym. No one can do it, but everyone can do it. And this is the time that we have done today. Thank you so much for all of you. Namang naka-orban ng berkat ban ayrong ikatugan ni gibaling private ban doon ka ayrong ro. Ngin persang monitor katugan ni jakay mapatbiang. And I request you all of you, please behave with us as a government. Don't kapor bila malekar ki NGO. Don't kapor ngasih por kriat. And please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Just like how we make a key, there is no key without locks to open the locks. And similarly, there is no problem without solution. Am I right? And we are here to help to protect our own people. Kublai sibon kumangba pondai ke papan yakren. Hanay nga snowbang ban yato ban panpaw bisok kuman kijonga. We are moving in the right directions, in the right tracks. Ninag sarkar na yung full support at kanila. Yes, maybe not up to the mark that you are expected, but we are trying our best to protect our own people. Misal to, pilay ginong day, baka machis pa as pa disi. We know what is your heaviness, what is your responsibility. Anday nang isa kamang nasutong ba daganigur ko mo niya tray ka city ka sorry kan long kabajok kan cool kan priya abaro. We want also to be one of the most distinct city in the country kung minjo ya tren. Kani I have a full confidence nga don ka jinsa niya klem adatin hakipay ba jongi la tikna kini taylang mat sarkar hakinugro tapan panbapan yan kanang ba nilong kinong job. Hindi mga dulugog nilong kinong job. Tadagini kintin kublai sibon. I wish you all the best. Kanama kanini yaw tumay ka vending zone tumay. Hindi arsya bani ka jobi. And if any problem, please meet my officer, please meet myself, please meet Pak Polong Do, who are here to be with us 24 hours to solve your problem at our own capacity. Dagini kintin kublai sibon.
kumlay sia jam kita